Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka Khmat admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ke India kelata keranting ya ke Pakistan Khmat juga United Nation dah ke baong maka Pakistan ke negeri ke Arsap ba. Ya ke negeri kentin lepun sengo dah ke Deputy Permanent Representative jong ke India se UN ke Yojana Patel ke bala banjur dah ke baong maka Pakistan ke negeri ke babai pisah ya ke leno. Ke Yojana Patel ke laong babarok kiri ke Perthai kriya sengolut ya ke jingkran jong menteri ketenat ya dari jong ke Pakistan ukwaja Asif ubla kubur ba ke Pakistan ke babai pisah ka ajingi kai baga kershan ya kileno kapatal kalau ong baga ni jingkren jum Asif klapin i shakiri ke Perthai baga Pakistan ke negeri ke Arsap bagi ke Perthai kimde benle kumbamyo sngaw klapin sngaw ru shaka UN baga India ka ai kubule ki noilam jong kiri per kibla pha ka jing sngaw lem halo ka jingja ka blaja pahalgam jing Jammu and Kashmir.